Kepisanangan lang sa hari Sabat kemarin ito isanan uhun na pada berita misin ta kada beno nga ketembayaan di poin pustaka. Tai ko kepercayaan penuh kaita miti na po cerita iti nga mantad hilaid Mongolia pinasusui di Buno Korbi ki umur dadon hapadam siam tahun kaite. Amti na po cerita tinga tinimponan isa paghuatan ka. Nunu na tahun nita ponsol montok resikulan pangan kaite. Amhila na po Mongolia yo tahun nit ponsol na po nga tahun dit kalimpuson na kahite. Hinamadat tahun na po diri nga akan ka magindang dat lulus tay ka amo na itanak sikul nga yatila na pati nga po ponsol dat mangano papariksan has mantak dat Sumang University kahite. Tahun dit kalimpuson na po sikulan dat pangan na po nga sangat istimewa di lebih istimewa mentok di Buno sebab dapat yang penting ada baptisan no kahina madat harodo tulun misionaris tinakal kat hilaid kotak takoro dat tilodi minangajar dat hilaid kelas sikulan pangan dat kokomoy dat lang atau mingko da menigup ka ibu na padeti nga amo iyo menigup nga kalau may record may rapoy kelas diri sebab dat esonot mila it esonot kaya tiginaw daw suwait mila da ponsayan ka. Jadi tambah-tambah pada arahiannya di misionaris sendiri dengan senang hati menerima di undangan di misionaris sendiri mentok belajar Alkitab bila idulai dulu amu laid mantad diri ibu nanti kada nga agak kinau daw kemadi Yesus na baptisan yo deka saya radi na baptisan ibu nanti patingat merodok tamo jauh dan saya persiapan mentok dat tumimbaba peperiksaan khas diri may suang di university. Nah, sebab sekiranya po kan itila di markari akawas, milanan na yaw memilih dat university hambos yan wandaw kahite. Jadi, aku mau tulun itambalot sisa dat kelas daw, dat memagaji dat mengingat swasta ka. Mau dat pembantu daw masa persiapan periksaan diri ka. Amin na pahit tangan aksikol arhian dat ngana jurusan dat sejarah nga belajar na tila dat peperiksaan sejarah ka sekira arhian apa dat may suang jurusan kejururawatan menganu nila dat belajar na tila dat peperiksaan dat perbatan kete nga ibu nona pati nga arhian dat matematik nga belajar di matematik nga sunung payo dia satu di Buno untuk memagaji dat mengingat pribadi. Oleh sebab diri sebenarnya di Buno kemarin kinahingan dat oh Tuhan ihon pati nga mengia aku diriku sendiri kadaw. Ihon na kita nga berusaha aku untuk dat menyelesaikan masalah lima masalah matematik kita daw kadaw. Upaya ko na kadi Buno sebenarnya. Saya radi noriko titimpo pemeriksaan diri. Kaya sana na pa lulusan sa sikulan pangan rin pa nga nagiti timong itilo hilaid sikulan utama bandar diri ka. Samok na anong hatos tulun tanganak sikulit gagalibon no hinamba mga ano dat paperiksan matematik kahit sa isay na pa kano dat marka ujian dit akawas na pa nga manila dit pabanara dat sembilan orang pertama memilih dari university kaite kami bunan pertinga sembayang dat Tuhan ako noh kadaw hite sera adat nakatimpuo ni peperiksaan diri ina pa minangingi ipamangingi nga nanda kun siya itobon nandawara ay tanganak sikul diri dat yatila na patinga amo ila mimpanaw may hambo-hambo dat sampai dat selesai peperiksaan ditila inapahit kertas lading nga atandaan kahit saya radat nakasalasah na periksaan di tanganak sikul diri nga kakal yatila penginda diri haron nagahit malihing ka daw kamalihingan papato dat makanan kumadi tanganak dalo melalui di titigawan kahit akhirnya inapahit mangingya di nga nako ulay may pa nanapaw mumodat inapakputusan ujian di nga saliwanan da suwap ka pinabanar daw hit tanganak sikul di minulit tatuang diri ka nga saya radat naposik ibu nari kami sinuabon daw kita daw nga inapahit rasa manakatuhon na ka daw inapahit sa sanatakan tayo nga abarisi kita daw nga bersinar ka daw hinapag ginaribo na nga karamyali karangoyo dat boros-boros
iso dalago it Korean dat tulun Adventist Mongolia tondigon kadawit hanap penting nga di sino na pa nga lebih akawas mentadat ilo tawan ka di sino nga lebih luas berbanding ilo lautan kahit ami buno na penting nga amo yo tumong kabo di peperiksaan diri nga kakaliw dat memuji kerahingan kahit sirakar katila isi kulan kita dibuno dat magiti mong pipelajar hila it bulutin dat papan bulutin ka may nambah poin paparit ketusan datilo nga menangkan dat amu may sama kape buno dat papan diri nga nagitulong nyaw dat sangulun tanak wago hidapan daw dat muhot daw dat sama dat ini pangaran daw di nga pensuang 10 teratas ka nga ako naman ako kecewa saya radat esok kali kusay kata di tanak wago diri nga saya radat minisa mo kape buno kagita daw ngaran daw nga pensuang nyaw hilaid ngarai 10 teratas dari amiyaw na patiri nga nomor 5 kahit nga kapurimani buno dat amiyaw tumbayaan kahit nga may nadit mangingi daw paintahak patahak kambago hit periksaan daw ri it no natandaan no kahit kesadaran na ibu no dat hari iso kasilapan daw hiri hari iso pisala mentadit 40 soalan hari iso salah daw kahit nga sera dat tintangan di buno kapya nga atau poti simbar daw nga nasalaan di mangingi daw mananda jadi sera dat na di buno po raw di mangingi dat nasilapan na mananda nga barusan na di mangingi ako mula simbanan Markano ka ako mula simbanan Markano sa simbanan kuna po yo nga terpaksa naman kung intangay nga hay it kambago hit periksaan diri ka nga kaperimandi dat menosol di buno jadi manu de gayud markadit sampurna kahit nga kasaroyo di sambayang daw kumarikan ringan dat in pahit markadi nga entad penentuan keringan daw ka jadi saya rada nariko titimpo pelajar memilih dat University Sinuan datilo ina pay pelajar nakano markadit kawas nga minamili dit sa kasiluri orang pertama di memilih di University dalo jadi saya rada nariko masa di buno memilih kita na di buno dat ina pahit University Nasional Mongolia ni pengen asa panapili tulun jadi pilihan na daw iri sebab ini kadaw iti na kerahingan kadibono jadi kailay kerahingan dat ihon na pati nga amo dat tagal dat kami markadi sempurna kredi sempurna mentok dapat may mendaftar sa university kadaw perlu ako na dat atumbayaan kumadit perencanaan daw kahit jadi tinandan na paditi nga ibu na pati nga ki umur na 2 na padam siyam taon no gunoon daw ikabalan matematik daw mentok kumaraja sebagai daw ketua akuntan Adra Hilait Mongolia ka ibu no misaw daw ni panditi kadaw nga nangukap nagi ladat iso gereja pat paindah Hilait Mongolia ina pa jamaat nga magitimong Hilait walay dalo yurt walay tradisional Mongolia kahit jadi ina pating hari sa pesan mungsikaw dat persembahan sabat ke-13 dit 3 tahun nakatalip hinamba minanghup dat tilam nangukab dat sikulan pangan Seventh-day Adventist impunon Hilait Mongolia ka ang persembahan sabat ke-13 na kuataliti nga manghup nagi da mangukab pusat kaya hidup Adventist Hilait ibu kota Mongolia Ulan Batar ka amirin la pramisan ta kadabena ang ponsikaw tam na kinangawya kayo